go léib bliana chuin bhíon cultúr agus an teanga ghaolach go farsúna fud na héireann i leamhána agus Alban. Ní hálann cásan is fearr, agus na gail sáiní le chladach sna cantar íorbúta a áirítear na nuachta. Agus ní éireann amháin a tharla sé seo. Is mise donna chumach a nimire, agus tá me tuairt faoi thoras dúchan nach Mara chun nás go chothú idir mo cheantar hain Conamara agus na críocha gaolach eile ar fud chóstaí na nuileán seo. Agus méid thóir stair agus seanachas na Gael, tá súla mála amach an maith an cosbachtaí ar bith idir mo phobal hain agus pobl na gantar eile chuis chládaí seo. Chládaí na Gael. Hechan muid olfis lochnis nar a lungshe muid seola dí léinne óir. So le rágan muid an bád nar ní agus chomins na clótaí go bar fin nevis. Leirinn tú óte halna do réide. Tá muid ar a géim déir bhhaile agus ar naíoies an ríile, so le dúra 7,000 sin go ar a cholam cillinéirin go. Bhaid sin tá fún seola go háirn mhórdír chonel, inis glóire muo, i lean ára, ru bhí géim is gurtaí gon toras ar fad, go bhhaile go dín chearú rua Conamara. Os gúla hui go tí siaras í códú, arda mu na seolta gon chear is 5,000 go íle. Am tú sglám! Замете ти дядя. You want to go hauling? Yeah. Hey guys. Chipping it. Kom lad. Gör mig med hakta. You're gonna have to. Vi kan komma, säg. Tack nu. Tack med. Hauling. I know cuteness it is. Moet ik het doen? Is fiúna bud an na seolta ardú, mar sé comportí gúne, agus is náúra go ní bail brin canvas bheith crochta. Ten zo maar van met de halen. Níl smefas ar maidin ar lochan dála níle, áit bhfuil stop hábhacht a chubáinile sola bhile muid i bhhaile réirí. Wat is dit in je klon? Ní ráis, riamh. Ba sé spéisiúil chu le feiceala. Chu le bláis an beidir freisin. Cin mochar maidin le bheith caiintear a dtí mar sin ach teolta chorán. Sin na gailthg fuis go éirinne teo, ach teirtar go bíon na halbanna í bhfuil máisteach take bar dhéantas a de chóirga. Anig donnach eile, bainisteir na druglainne le gaile spáintin mar a dhéantar fuisci chlútaí íle i míon plás na múnair. Cem bliana tógiú na te? Als je dat je hoekal dan nog 3,000 fiche te huun. Hier kunnen vers wat jezus op te stellen in haar motorreer. Als hij bottelijk vallen je haar je paar alcohol hebben. Ja. Je CO2 had toen. Het is al lijst. Trom aan de brein zelfs. Kan is hak het de stellen. Als hij twee stellen in de show. Beide duizend en smal hin dat hier het geur gaan en ik met een dender machine van roosje zou zien rust spelen als je middel kat. Bhile mar agad ag an forhar deirtar le mgála in na mísa chamuid an Alban. Ach nar thosadonna chu caiintear tailings middlecuts agus é chétatá. Bhí se chu roih bheith caiintear éilechán farú ag hiig misúhaid. A sin ráite is sin chun bhíarúte ceall mar áiríte ruisce go fusci.
Hamar an anig at the stage show. Great show waiter show he dusan mile toskach. Skid is few barley one. Average duach a tuche tiena code mile notin. I said. Ina sin bugan faoine deachanna tá seo machrún. Shahain show a fair show. She a she clean an toskach fin. I guess she lunch bottle and he who Turas a ha she. I guess she have got a shin. A country man. Se go má? Ah. Yes. Cin an gceapá sé idir? Níor haine scatcheríomla mar níor na scatcheríomh blended with that famous grouse na rutí mar sinach. It's crazy leis go hall. Fáinte bh. Fáinte ba. Breá fear a dúna chuise. Har maximach. Beteach in ein troise dínir. Bé, go bluideach chin béidir. Cé gur chuiscin na halban blásta, ní reach an milliis leis máil. Agus tá se go le máisiú le go méid cumna deisca le móra ring na riis mu déirí. Tá chuir le go leordaí ar mád tá choras héna baint leis na bráid. Thir ar transam tá brat na héireann, an brat baile, agus sinna náid gúna vín sa brat baile, ín sin se go chuile chála fort cés dánig i bád. Ba sin sós leis na scrútaí le heis a chrín, bíon bráid na courtesy flags mar a deisio de Maryland. Hadú se chu grochiad go bheici cés dánig tú, mail ní an choras eile cummarsá Jacob. Ba sé bleanú go déis, chun sean de agus an slacht ar mod, agus an choslacht ar gra muid bhád ó bháid. Tá déir teací le ná gamchúirt ar Alban. Agus é feiciam gur cosúla muintir na gailteachta sé héin lob siúd an Alban, ná mar támuid le go leor go fábal eile na héireann. Tá an naine sé ar chuir a cholam ciile. S fad a pí ochan na mar a fósmuid. Sís le srúin eála cheol naomh colm cilis ar a bhealach go hiileannaí an Alban. A tá sé teacinn seo le go dúrma a cuairt ar heimhidlum. Cha má blion bhaig obair an éire 2006, múna seoltareachta agus a gachóirú ceangan na Húicéirí sinna bhailann sa scéim trás fóbalar a caistricís protestúna. Ogann sean chalín seo drám le chéile ó chuintíomh gon phobal, atá scoiltíigh políteach sé creide. Dóla me se go leor faoi choultúr eiscichtú le tuaiscirt, agus dóla me na ran fórtaí chun obair agus brair i chéile mar as gáir múid. Seoin léidí mhór a bhí faoi mo chóram, agus tá sí breanú waigneach a gúil leor chalafort tionsclucht a gaiire. Ha bhíá laintaí aon sa máte. Chuir muid ní sam sé nó seach go chláirchainte, tá ceanna te le feice leine tú an béint. Bhí sí seo gháil. Cheol mu tíos go Conamara an chéadúr le scór bliain chuir sí bhaire. Agus bhí go leor drám sa máil hí ar ag arú bhí antástaí eiceal agus me héana an bhórtasach go méo go bháilí. Chur méine chuile chaneal go bháte. Ach níl sí mar a bhí sin ar chunig me sé blian ó chun go déirí. Bádaí seo bhfuil céad cearcha blianaice. Pís go choultúraí ar chuoinníos tú go Húicéara na Gaile go bíon téim bhád seoil atá iomlán eiscichtúil agus iomlán dúchasach go éirí. Agus tá mo chríbristí. Agus ní hén féin héin tá géirí de smés go maith na ricins me gúil cuianach a fásara agus gúil fér a fásara. Is písa gon stéirí agus an bhaile tá faca iorra. Ceall áirde, ceall éire, ceall cuairm, ceall grá.
Tá Turas 6 míle timppel ceann tuaisceart na tírar. Nar a bheits ceann bháilin na caite, seola mu siar ó dhéas go dtíon dára leanna na smún éiri. Árainn mhór. Mae teag ar an uilean seo ó bhfuil lorg fáca dhéag an imirceir. Cosú leis na gentúr gailteacht ar fad. Bhíon cháile bhaintear árainn mhór a bheith nua na spáilbínteach go halban go dtí lorchéid a caite. Mae gael y bwol o'r affar y hyrwn sy'n crwys. Yn mor yn dyn i'n gwni ar y nilion yn ysgrifennu, Danny? Siwrs le cwiciad gael her yn y lan. Bod doi teisio, da dyn i gwybod y mwyle clios, tar yn siad na wale. Tar yn siad na wale, am yn ei agos... Her yn adar, cwiciad sé hyd. Cyn cynnal syl fi yn árainn mhór sy'n gair i nis? Ach, fi... Wel... Fan my wahan sa bwys na mae Ceri Brianna. Agus Jaime Brianna na fan maher bwys. Agus mae anti fi gwc na ni. Agus fi sisio nir eisiau gwnas gymoi. But, you know, da fwyd eisiau yn rho ffors eisiau bwys na ramysach Ceri Brianna jeg. Agus yn siam. Chama nadag na prete. Cyn cynnal lot yn mich sy'n cwni ar un ar y fi pal? Wel, chwyr eisiau dy chala maas na boi. Agus wann eisiau tiwas as ra, chwyr amor eisiau na eisiau lwy mor anna. Agus chaimwys na godlapa hyn i anna yw amalai. Agus chwyr carcyn a ffer eisiau as amalai. Agus eisiau dylwy her. Rho cwrt yn un walyn ar y chwtwn nhw'n gahalban? Nei, rogi cwy agus cwy gylor agus o, fe i machrwy i brest. Iad chwmbl siachta. Because raha none a chance. Vi ska kasta la syl det där. Ja, där har jag så vad det var. Karnis. Ai han måste nog ha hört. Vi det jag hörde mer det igen. Mich brunt na shit echt walad na vi to gobre hall na album. Na hakkan det väl hela går det väl ner. Han är korfalcher och skorkashat kemo vitus. Och han är en tiden tamshon för när hakkan det väl no. Kraula aulas luara det kels motion. Hij Jan går het naar in tower. Het gaat op een maar hij Jan hart nu is niet. Zo nou dat je weet. Tá nádúr cumanta le fáilins na pobl gailteachta riile na chunig mo deir a Turas seo. Tá gur fáiltiúil agus ní drámaid ó bhfuil gáis ceacu. Cé go le síl bhaid ní stúfán na Eorp na tair muintir na mórtíre. Glecht o wair na I bair brúna sé. Bád nach rá siúlta I cecht ar ein roimh húsa tuiri se. Sés mú waine tá muid I chuid ara. Sés éis go dhéibrú. Chad yn hamant I steisius da I lefer warige. Yn gwneud gael ffwy, dyrch nes gys meg ara. Agus, I fi'n ddim ni'n tîcr I tîl cyrrasid. I lanach a fe ffairi, yn rwyd I bygod ta ledion yn ysad, mae'r ni lanach air I hwrs gwaetien, gw'n wad, gw'n criw. Ys fynd am hynny Somalia, sta I fach sgel ele numlaned. Fe im ni ort fwy, cedd fach ledion y mor ychad, mach y giel o'n y mohad. Roh mor tîl cyrrasid. Ach, strawn oes roichtje, is eisgo y fe gyhorid i'r naimsio sio. Agus, sei, gyr egi sio, niach mwyd yn parag I chiad lari o. Seo bhainis glóire. Náid danig deidir leis scéal béalaidir spánsalúm héanas me mo gasúr chlán lid.
Warid mrag an gráir í neherlen nach chu gasúr curú geisar chláin léir. Fiochrú chun égus fan núl. Dyn nhw bhána gan chear páiste, agus chahadar 300 blian a loch airibroch, 300 blian a srún na muile, agus 300 blian eile rístin seoir in is glóri. Nyr y brisún slawr a erig is a chunna nédi a fan 900 blian, dyn nhw siandain i caithagog a roi cwmwn am liant a fada sin orw. Agus, yn sio, am náid bhfuil temple bhréna nó nuomh brundan, bláist seisiúnaiad nó bheanna séiad, agus cáiliúiad yn sio ar inis glóide. Agus deirtúr gur na leacr chuí seo an seo atá clán lúr cura. A bonus rwyf chrís leis a scéil seo. Ac y cwrw stamp yn chaithlig a chysir, mae'r dyn nhw le go leor siantra dy siwn pagantachta, nach garach na dyn i lob go hes gyfado. Tá muidir seola 100,000 o ies ar a darbáil seoltarach do deireadh an toras sear chladí na nghail. Tá muidir teanna leis am eile ach ní flear a bhearde loch, mar is mui bád a bathú a ceann na céimhe. Chaitse gur a crúid na seanbhórnealaí gan Mas gan y technoleg na wemsir na tead ac bys a gwylys da galti nach ein bech bor o bwlta. Sŵr y boes yma, ni bech cwmpas ein ac. Niro. Ach, holi ches ymael, mae dyr wemsir cew gyda eich abod bod ar i bech gael gyhorin. So mwyd yn eich po mwysig gew, gys. Pol yma sgel fwy bod ar i sy'n siain teachtas o'r, nis bwyl cew i, wyl sy'n no dos o chwi, hyr o ddyn mwlan. Sy'n ar y dani sy'n cyrwysgyd. Tá mwy tecwi ar y stop deireadh an toras mílteach fada seo tá diantain. Steach go árainn. An tileán is táhacht is de héadú ceann na háiteach is táhacht í gon loich rístíocht. Agus tá me gal suas bhailin is go fe bhil me tiile faoi sin agus beidir faoin úrlis ceol is sinne ag na gael agus ag na celtí. Chnig muid go leor láthir chuí crístíocht ar a toras seo. Agus hilarúgam gur an na mána éireannachas gaib mín chréidio hú go halban, lárnachas gaib mín choltúr gaelach am leis na susceal. Tá man gulinn caint le mánach go aimseú atá gairistir na seanghfuil hábhachtach sin. Cad thug inis mór chéad le riamh? Wel, fi me hagart caithlicach ach níor mar sást. Hána mé achan seo 98 agus nuair a chonig mé an áit agus an stair bhí an a déobh na manisteach agus na manig dúirt mé lom hain bhaith an bheith amháinach mar a bhair na manig ar nnileán seo fadó. Ach bhí mé géire rud a hosnú a bhí bonithe sa tradiisiún manisteach Celteach. Agus ar dús bhí mé lom hain, so bhí mé sort hermit. Ach tréis tamil tháinig go leor daoinech an marachtáil ná. Cad a bheall mánaí nó an drámaisteach go háirithe chéad le riamh? Stoi áit ar gúilta bhí an. Ag an am, sin sort sima bhí ag na manig ná bheith cosúla íosa. So íosa agus gá bhánach déag go bheith leat, sin a méid. Ein den a bhí géire manisteir a chrochú, bheachar bheith in na frúntsa nó bheachar bheith mar sa stádas áard in a riocht tain, mar ein den eile ní bheith cadacob einrod mar sin a dhéanamh. Aber mar an bheitlicin inis caithlicí ar a ceanasíocht arab. Den chríostíocht a dás sa tír seo bhí sa sort neamhsplach ón roimh, mar ní a bhéon graim ag an roimh an tír seo. An tean déanana bhí geanas ná an ab ar chuile bhainisteir.
agus trééis sin bheith siad ceangailte le chéile le cárdas nó le stíl marachtáile ach ní a bhéon duine níos airde ná an ab éonáid. Sin chláirseach an túúrlis ceolalas dúchasí bhte leis na gail. Chum me suas ar a bhhasca nó nóchla chun bóla le fearr a bhfuil an ceol chláirsí gailcha sinige. We'd like to believe it's an old instrument. Is it so? Well, this type of harp, the triangular harp like that, the first depiction of one is from about 1900 or 1000. And that's about right for the age of the triangular harp. The people who played it were highly trained and it took a long time. You couldn't just pick it up. There were rules, you couldn't just be a poet in the morning if you wanted to. You had to be trained as, and there were reciters and poets and harpers who did certain things at certain times, and they were well paid for it. It's a timid sound from a harp, so would it be for quieter places? Well, there's definitely references to sleep music, so that would have been quiet music, but there's also feast music and joyful music. I think our big problem is that they composed it in their heads and they all memorized it. Everything was committed to memory. There's one manuscript from Wales with harp tablature in it, and there's lots of references in there to Ireland and Irish names and Irish tunings and things like that. Do you mind playing as a tune, Paul? Okay, I'll play you one of those tunes from the Welsh manuscript. It could be one of the older ones in it. And it's also got a reference to pipes in it because it's called Caniad the Gwyn Bibbit, which means the Caniad, which is a song or the playing of the white-haired piper or white piper or fair-haired piper or something like that, but it's definitely a piper. So this could be the oldest pipe tune as well, while we're at it. Jess rud a bheith teocht bháile. Tá cósta na héir in seoltainn, tá cósta leháin in seoltainn, a bhfuil go te suas hímpel álbhain, síos seola glunne mhór, agus tá mu teí bháile, agus tá fáraí, agus tá daoine bretha feichéin. Agus rud amháin a bhí maid de chóirtú ar a Turas seo ná roighfuil leis na gaile. Ach mar a chéir le muid. A méid sin fáte, a ar muid a bhád ó bháile riamh. A tá sé go déas a bheith seola suas go chúnhain cúna níor bór. Ní bhéine anna Turas teisceachta 2000 go 10,000 na críocha gailcha bheith dintra, goir is an crú beg cumasach a bhílum. Má hen bhéid cróga cilí, agus maithir críanna Tomás. Agus fiú mar siad ar báutlainn, bhí takeart ar bobbal bheith gailach sé an héimlín ar fear bheall.